почитаеми членове на Академичния съвет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски, драги колеги и гости, дами и господа. Excelentísimo señor rector de la Universidad de Plovdiv, estimada comunidad académica, señoras y señores. На заседание на Академичния съвет на Пловдивския университет от 15 юли 2013 година, протокол номер 24, по предложение на Юридическия факултет се взе решение да се удостои с почетно научно звание доктор хонорис кауза на Пловдивския университет професор Антонио Фернандес де Бухани Фернандес, академик на Кралската академия по юриспруденция и законодателство на Испания. El 15 de julio del año 2013, con el acto número 24, la comunidad académica de la Universidad de Plovdiv, a propuesta de la Facultad de Derecho de este centro académico, ha resuelto adjudicar el título honorífico de doctor honoris causa de la Universidad Паисий Хилендарски de Plovdiv. Високото звание се присъжда като израз на признание на заслугите му за развитието на сътрудничеството му с Юридическия факултет на Пловдивския университет и за големите му научни постижения. Este título honorífico le es adjudicado por sus méritos y como una expresión de agradecimiento por su aportación al desarrollo de la cooperación con la Universidad de Plovdiv y por sus importantes logros en la investigación científica. На днешното открито тържествено заседание започва церемонията по връчване на диплом за присъждане на доктор хонорис кауза. En este acto solemne procederemos a continuación a la entrega del título honorífico de doctor honoris causa a esta eminente figura de la investigación en el ámbito de la ciencia jurídica. Професор Антонио Фернандес де Бухани Фернандес ще бъде представен от професор доктор Малина Норкеришка. Даваме го. El profesor Antonio Bujani Fernández será representado ante este distinguido público por la profesora Marina Noftirishka. Антонио де Бухан и Фернандес де Бухан и Фернандес е роден в град Луго, провинция Галиция през 1953 година. В семейната среда той е възпитан във високите добродетели на испанската патриархална фамилия и в гражданско достоинство, в упоритост и целеустременост, които бележат неговия житейски и творчески път. От семейството идва и онази привързаност към античната култура, която определя неговото развитие като учен и юрист. Да покорява върховете е неговия младежки идеал. Да бъде на върха е неговото естествено стремление. Антонио Фернандес де Бухан е всеотдаен брат. Той носи в сърцето си най-високите добродетели на своя род. Самият той е глава на прекрасно семейство, всеотдаен патер фамилия, както се казва на латински, с съпруга юрист и с 3 сина, най-големият от които, Антонио, е поел по стъпките на баща си в научната кариера и вече преподава финансово и данъчно право в Мадридския университет Комплутенс. Антонио Фернандес де Бухан е завършил право и е защитил докторска дисертация с извънредно отличие в Мадридския автономен университет. Той е носител на извънредната награда за докторанти през 1978 година за дисертацията си на тема
Цената като съществен търговски елемент в римската покупко-продажба, подготвена под ръководството на професор Пабло Фуентесека Диас. В този университет се развива и неговата блестяща научна и преподавателска кариера. През 1983 година, едва 30 годишен, той оглавява катедрата по римско право в университета в Кадис, а през 1991 година и до момента е ръководител на катедрата по римско право в Мадридския автономен университет. Преподавал е в университетите в Генуа, Болония, Будапеща, Рим, Амстердам, Реджо ди Калабрия, Буенос Айрес, Флоренция, Рио Негро, Патагония, Монтевидео, Морелия, Пинал де Рио, Хавана, Неапол, Коста Рика, Сасари, Пиза и Витлеро. Той е един от основните организатори и ръководител на Международния конгрес в Реджо ди Калабрия на тема "Структури и документалистика в Юстиниановата кодификация" през 2003 година. Едно изключително научно събитие в света на романистите. На Конгреса на преподавателите по римско право в Аржентина през 2005, на конгресите по частно право в Морелия, Хавана 2007, Сан Хосе, Коста Рика 2008-2009 година. Основните му лекции и презентации са на тема "Римско правни основи на европейското частно и публично право". Обаятелен лектор, изцяло отдаден на науката, той е желан гост в университетите както в Европа, така и в Латинска Америка. Последовател на един от най-видните романисти на съвремието, професор Фернандес де Бухан самия е наставник на цяло поколение млади юристи. Той е ръководител на повече от 30 докторски дисертации и 5-6 годишни национални научни проекти по римско и съвременно публично право. Автор е на повече от 80 рецензии на дисертации и монографии в областта на римското и съвременното право. Специалист по римско публично право, по административно и данъчно, по проблемите на доброволната юрисдикция, арбитража, фискалната администрация, защитата на лицата в неравностойно социално положение и прочее. Публикувал е 15 монографии и повече от 250 статии, свързани с римското право, процесуално, административно и гражданско право на съвременна Испания. Професор Фернандес де Бухан е ангажиран като експерт по изготвянето на Закона за доброволната юрисдикция и докладчик пред Конгреса на депутатите, основен докладчик на Генералната комисия по кодификация и законодателство във връзка с проблемите на доброволната юрисдикция за периода 2002-2012 година. Професор де Бухан е ръководител и член на Националната агенция за оценяване и развитие още от 1997 година до момента, на Националната агенция по оценка на научно-изследователската дейност 2004 година до момента, на Испанската асоциация по римско право от 1984 година до момента, на Националния институт по публична администрация и на Съвета на директорите на Центъра за местни научни изследвания. Професор Фернандес де Бухан е съветник на издателство Юстел за информационния портал по право на Испания Юстел от 2002 година и до момента и директор на общото списание по римско право. Освен това, той е директор на поредица от монографии по римско право на най-голямото испанско издателство Дикинсън. Професор Фернандес де Бухан е един от най-видните романисти на нашето време. Той е основоположник на школа от изследователи на римското публично право, чието трудове са на високо научно равнище. Той претворява в дело това, което в края на 19 век Рудолф фон Йеринг беше казал, а именно, че римското частно право е твърде добре познато и изучено, но по отношение на римското публично право ние все още сме длъжници. Именно този дълг професор де Бухан в момента изпълнява с голямо достоинство. На 3 юли 2011 година той е удостоен от правителството на Галисия, провинцията, в която е роден, за неговата преподавателска и научна дейност с медала Кастелао, най-високата награда на Галисия. Редовен член на Академията по юриспруденция и законодателство на Галисия от 2009 година. От юни 1985 година професор де Бухан е член-кореспондент на Кралската академия за юриспруденция и законодателство.
На 4 февруари тази година професор Антонио Фернандес де Бухан е избран за редовен член на Кралската академия по юриспруденция и законодателство. Кандидатурата му е издигната от академиците и редовни членове на Кралската академия, най-видните испански юристи Аурелио Менандес, Антонио Родригес Адрадос и Рафаел Мендицабал Аленде. Контактите на професор де Бухан с преподаватели от нашия факултет са с повече от 10 годишна история. Той е дарител над 150 книги на библиотеката на факултета във всички отрасли на публичното и на частното право и, разбира се, голяма част от тях са посветени на римското право. През 2012 година професор де Бухан беше един от инициаторите на проведената в юридическия факултет на Пловдивския университет международна научна конференция, в която взеха участие повече от 10 професори от университетите в Испания и негови активни сътрудници в делото за развитие на римското публично право. В резултат от това сътрудничество вече е факт сборника "Развитие на публичното право, традиции и съвременност". Той е основа за преподаването му за първи път в България на една нова дисциплина – римско публично право, която стартира в юридическия факултет на Пловдивския университет от учебната 2013-2014 година, втория семестър. На 20 май 2013 година по предложение на факултетния съвет на юридическия факултет, Академичният съвет на Пловдивския университет прие решение за удостояване на академик професор Антонио Фернандес де Бухан с почетното научно звание доктор хонорис кауза за неговата значима научна и преподавателска дейност и за неговия значителен принос за развитие на научното сътрудничество с преподаватели от факултета. За неговото забележително творчество и принос за развитието на научното сътрудничество с юридическия факултет на Пловдивския университет, в този тържествен ден бих искала да цитирам един стих на римския поет Хораций като знак на най-искреното почитание, което всички ние му отдаваме. Въздигнах паметник свой, по-вечен от метта, по-горд и по-висок от пирамидите, който нито дъждът, нито северняка люд може да разяде, нито безщетни низ години или времето в своя вяк. Благодаря за книгата. Текстът на почетния диплом, с който почетното научно звание доктор хонорис кауза се присъжда на Антонио Фернандес де Бухан Фернандес, ще бъде огласен на латински език от професор доктор Мария Костова Илиева, преподавател в юридическия факултет, и връчен от ректора на Пловдивския университет, професор доктор Запян Курбожов. Професор доктор Илиева, Antonio Fernández de Bucán será leído en latín y en español por en latín búlgaro por la doctora. Care et cari professores et colleghi, speciosam habeo possibilitatem pronunciare verba diplomatis honoris causa dati professori maxime laudato. Leggo verba in latino. Може би превод в латински, това, което казах. Казах, че на латински, че имам честа да произнеса тази диплома, но предполагам, че всички присъстващи, и особено мои студенти по латински език, разбраха това, което казах.
Universitas Studiorum Philippopoiensis nomine Paisi Hirantari valde estimans opera eructissima doctaque professoris Antonio Fernandez de Bujan y Fernandez, doctorem jurisprudentiae honoris causa Universitatis Philippopoiensis nominavit atque laudavit. Declaravit. In enis vereit fidem hoc diploma civilum maiore Universitatis Roboratum et consuetis subscriptionibus munitum ei dandum curavit. Philippopoli ante diem quintum decimum calendas novembras anno domino dismillesimo tertio decimo. Rector Universitatis. Уважаеми господин професор Фернандес де Бухан, Excelentísimo profesor Fernández de Buján, за мен е изключително висока чест и удоволствие да връча почетния диплом и почетния знак, плакета, с който високото звание ви се присъжда. Es para mí un altísimo honor y una grandísima alegría hacer la entrega de este diploma de honor más la insignia de honor por las que le es otorgado a usted. Вие сте първият почетен доктор, който избираме по предложение на юридическия факултет. El título de doctor honoris causa de esta universidad. Es usted el primer doctor que, por propuesta de la Facultad de Historia de Derecho, es distinguido con este título honorífico por esta universidad. И това е изключително знаменателен факт. Creo que este es un hecho significativo. За 20 години нашият юридически факултет се доказа като изключително авторитетна и солидна научна институция и има моралното право да предложи и първият си почетен доктор. En sus 20 años de historia, nuestra facultad ha dado pruebas de su alto valor científico y su gran dignidad, y creo que tenemos todo el derecho moral de ofrecer nuestro primer título de honor de doctor honoris causa. И аз съм изключително радостен от факта, че това е учен от такава величина. Y me siento especialmente feliz y honrado por el hecho de adjudicar este título a un científico de tan alto rango. Искам да ви пожелая първо много здраве, En primer lugar, quisiera desearle fuerte salud, творческо дълголетие, largos años de trabajo creador. като притежател на това почетно звание винаги сте добре дошъл в юридическия факултет и в нашия университет. Y como titular de este título de honor, usted siempre será bienvenido a nuestra facultad y nuestra universidad. Честито и на много лета! Felicitaciones y por muchos años. Святому
професор Антонио Фернандес де Бухан Фернандес, вече доктор honoris causa в Пловдивския университет Паисий Хилендарски, за академично слово. La palabra al profesor Antonio Fernández de Buján, ya doctor honoris causa por la universidad, para que pronuncie su discurso académico. Excelentísimo rector magnífico, ilustrísima decana de la Facultad de Derecho, dignísimas autoridades, claustro de profesores, alumnas y alumnos, señoras y señores. Es muy alto el honor que me dispensáis al recibirme como doctor honoris causa por esta prestigiosa universidad. Aunque no tengo suficientes palabras para expresar mi agradecimiento, permitidme que, en primer lugar, dé las gracias muy especialmente al excelentísimo señor rector y a la Junta de Gobierno de la Universidad de Plovdiv, así como también a la ilustrísima señora decana y a la Junta de la Facultad de Derecho. Para todos tengo mi mayor reconocimiento por la concesión que me han hecho de tan alta distinción, pero el sentimiento de gratitud se ha de extenderse también de manera singular a la catedrática de Derecho Romano de esta universidad, la profesora Malina Monquis. Y dicho esto, que es de justicia y que brota del corazón, procedo a cumplir con la primera de mis obligaciones académicas como doctor de esta querida Universidad de Plovdiv, en este solemne acto de investidura en el que ofrezco algunas reflexiones sobre la recepción del derecho romano en Europa. Del nombre Europa, de una princesa fenicia, procede la utilización del término para referirse al continente así denominado conforme a la mitología. Europa, hija del rey fenicio de Tiro, habría sido raptada por Zeus, y de ahí el llamado rapto de Europa, metamorfoseado en toro, con el que habría tenido 3 hijos, uno de los cuales sería Minos, rey de Creta y fundador de la dinastía minoica. La acepción geográfica continental de Europa se contiene ya en textos griegos del siglo VII a.C. y romanos de la época clásica. Se cree que ha sido Hesíodo, hacia el año 900 a.C., el primero en utilizar en su teogonía el nombre de Europa, junto con el de Asia. Pero Europa es mucho más que un enclave geográfico, es un producto de la historia, una concepción de la civilización y de la cultura, un referente de lo que Hegel considera la larga marcha de la humanidad hacia la libertad. Roma, en palabras de Ortega y Gasset, latiniza el occidente europeo y ensambla por primera vez en la historia de Europa la parte occidental y la parte oriental bajo la fórmula política del imperio. El imperio que se extiende por la mayor parte del territorio europeo y que basa su autoridad política en la fuerza de las armas, o en menor medida en las alianzas o pactos con los territorios anexionados, supone un elemento de cohesión entre los diversos pueblos europeos y difusión de la civilización y de la cultura más avanzada de su época. El imperio de Occidente, que había entrado ya en crisis en los siglos anteriores, cae definitivamente en poder de los pueblos germánicos en el año 476. Los romanos se asientan por la fuerza, los germanos se asientan por la fuerza o mediante alianzas en las antiguas provincias romanas: Italia, Galia, Hispania, Lusitania, Britania, Bélgica, Helvecia, Dacia, Tracia, Macedonia, etc., hasta 140 provincias. El grado de romanización de las provincias, aunque profundo, dista mucho de ser uniforme, de ahí que la germanización haya sido también diversa. El Imperio Romano de Oriente continuó existiendo hasta el año 1453, en que Constantinopla es invadida por los turcos. La influencia de la cultura política bizantina en la parte correspondiente a las provincias o naciones orientales europeas se manifiesta en su legislación y en la política de estos países a lo largo de nuestra historia hasta nuestros días. La invasión islámica en amplios territorios colindantes con el Mediterráneo hace del solar europeo un campo de enfrentamiento entre civilizaciones diferentes que dura siglos.
Las masivas oleadas de pueblos germánicos, vikingos y musulmanes conducen a la fragmentación de la unidad política y jurídica europea, en la primera en la historia de Europa, que habría supuesto el Imperio Romano. El feudalismo y los antagonismos entre las monarquías partidarias y contrarias al Sacro Imperio Romano es otra de las características del medievo europeo. El renacimiento de la idea del Imperio Romano, renovatio o translatio imperii, se asocia en el siglo IX al poder papal, que lucha contra el invasor musulmán y se concreta en la coronación del rey franco Carlomagno en la Navidad del año 800, como único emperador por el Papa. Nace así el llamado Sacro Imperio Romano, que pasa a denominarse en el siglo X Sacro Imperio Romano Germánico, al asociarse la corona germánica al imperio. La tradición de emperadores europeos coronados por los papas se prolonga hasta la coronación de Carlos V en Bolonia en 1570. Apartado B. Glosadores jus communicum. La convencional afirmación de que la ciencia jurídica europea nace en Bolonia en el siglo XI como consecuencia del descubrimiento, estudio y enseñanza con carácter autónomo del derecho contenido en un manuscrito del Digesto debe ser revisada conforme al resultado de otras investigaciones en las que se demuestra que la enseñanza independiente de materias jurídicas con un plan de estudios prefijado tiene lugar por primera vez en el siglo V en las escuelas de Derecho de Berito y Constantinopla en el Imperio Romano de Oriente. Lo que se produce a finales del siglo XI en Bolonia es el definitivo desarrollo de la ciencia jurídica europea, la comunicación entre pueblos y naciones independientes de Europa que se cohesionan a través del gran tronco que supone primero el derecho romano, considerado como derecho natural por la razón escrita, y con posterioridad el derecho canónico. Junto a los monasterios y castillos como centros de cultura y de poder, comienzan a crearse las primeras universidades: Bolonia, París, Oxford, Bohemia, Cracovia, Pécs, que aglutinan maestros y discípulos venidos de todos los países europeos. Intercambio cultural, cosmopolitismo y universalidad de saberes son notas caracterizadoras de las universidades medievales, si bien hay que esperar a los siglos XVII y XVIII para que las universidades europeas se enseñe el derecho nacional de los respectivos países frente al estudio predominante del derecho romano. A partir del siglo XVI, la obra de Justiniano pasa a denominarse oficialmente Corpus Juris Civilis, el conjunto de fuentes canónicas Corpus Juris Canonici, y los estudios de ambos cuerpos legales, los estudiosos de ambos cuerpos legales, civilistas y decretalistas respectivamente. Comentaristas mositánicos. En los siglos XIII y XIV, los estudiosos del Corpus Juris continúan con la misma actitud de respeto hacia el texto manifestado en los siglos anteriores, pero la interpretación se encuentra menos condicionada por la letra y se intenta captar el espíritu de la norma por el legislador. Humanismo, Mos Gallicus, escuela culta francesa, jurisprudencia elegante holandesa. Los siglos XV y XVI son los del Renacimiento, el humanismo jurídico, el Mos Gallicus y el nacimiento de las naciones europeas y de los derechos nacionales en torno a la fórmula política monárquica. La modernidad de la época tiene su expresión en el humanismo renacentista, que en el ámbito del derecho se concreta en la prevalencia de valores como la razón, la verdad y la ciencia. El Corpus Juris se estudia en su dimensión histórica, sin fines necesariamente pragmáticos y utilitaristas. Hay una vuelta al derecho clásico frente al justinianeo. Interesa más el razonamiento, la lógica y el sistema que la solución en sí del caso concreto. Se están poniendo las bases del pensamiento puramente racionalista de los siglos XVII y XVIII. En el siglo XVII, el humanismo jurídico comenzó a conocerse en Francia con el nombre de escuela culta, siendo Cujacio y Donneau sus principales representantes. En Holanda recibió la denominación de jurisprudencia elegante, destacando Foet y Grocio entre sus cultivadores. El derecho natural, racionalismo, siglo de las luces. El siglo XVIII es el siglo del derecho natural, del racionalismo, es el siglo de las luces, y son sus más destacados representantes Descartes, Hobbes, Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Baudin. La Escuela de Derecho Natural propugna la elaboración de un derecho de carácter universal fundado en la naturaleza del hombre. Es la persona y la ética social, conforme a la naturaleza, la base de sus planteamientos por encima de consideraciones teológicas y de autoridad. En los siglos XVII y XVIII, la doctrina del derecho natural toma la forma del racionalismo.
En Francia, la monarquía absoluta apenas evoluciona al compás de su tiempo y deviene la Revolución Francesa, y con ello la recuperación de la soberanía popular, la separación de poderes como base del Estado de Derecho, el fin de los privilegios de la nobleza, la Iglesia y el feudalismo, la libertad, igualdad y fraternidad como grandes ideales, pero también los juicios humanísimos sin garantías, el radicalismo sectario en nombre de los ideales revolucionarios. La misión evangelizadora de Cirilo y Metodio, desarrollada en Crimea y Moravia, se extendió por una gran parte de Europa Oriental, así en los territorios de Rusia y Bulgaria, y les llegó a crear una nueva escritura, conocida como alfabeto cirílico, que utilizaron para traducir los evangelios y que continúa usándose en distintos países eslavos y numerosas iglesias ortodoxas eslavas. El alfabeto cirílico fue construido sobre la base del alfabeto griego y en menor medida de los alfabetos copto y hebreo. El título de zar de Rusia, proveniente del término latino César, con el que se designa al emperador, fue utilizado por primera vez a mediados del siglo XV por Iván III, con ocasión de su matrimonio con Sofía, sobrina del último emperador de Bizancio, Constantino XI. A la caída del Imperio Bizantino en poder de los turcos, Moscú, denominada Tercera Roma, a partir de la caída del Imperio Romano de Oriente, se consideró continuadora de Bizancio y los zares sucesores de los imperios romanos bizantinos. Bulgaria. Su actual territorio estatal está en buena parte, se corresponde en buena parte con el de la provincia romana de Tracia. A partir del siglo XIV, los textos jurídicos bizantinos, en especial el Hexabiblos y el Sintagma, fueron utilizados por la Iglesia Ortodoxa búlgara. Lograda la independencia en el siglo XIX, fueron aprobadas diversas leyes de derecho privado en la estela de los códigos civiles francés, italiano y español, así como de forma singular de la panplectística alemana, como han puesto de relieve destacados juristas búlgaros, así Danshov y Angelov. Serbia, patria de los emperadores Galerio y Justiniano, entre más de una decena de emperadores cuyo nacimiento se vincula a su territorio, que se corresponde en todo o en parte con el de las provincias romanas de Mesia, Panonia, Traebaltana, Dalmacia, Dacia y Macedonia. Analiza a continuación en el discurso la influencia en Rumanía, en Polonia, en Hungría, en Chequia, en Eslovaquia. Voy, por ejemplo, a referirme, ya como digo, concluyo. En Hungría, el territorio de la actual Hungría formó parte de las provincias romanas de Panonia y Dacia, cuya romanización fue muy profunda. En la Edad Media, los dos principales focos de recepción y estudio del derecho romano son, al igual que en Polonia, la Universidad de Pécs, fundada en 1367, y la Iglesia Católica. Chequia y Eslovaquia. Recientes descubrimientos muestran que el ejército de Marco Aurelio se habría sentado al norte del Danubio, en el territorio de la ciudad checa de Olomouc. Una parte del actual territorio eslovaco quedó integrado en la provincia romana de Panonia. Los dos principales focos de recepción y estudio del derecho romano en el medievo son, al igual que en Polonia y Hungría, la Universidad de Bohemia, Praga, fundada en 1348, y la Iglesia Católica. Cabe asimismo resaltar que la época de los sistemas de economía socialista en los países del Este no supuso con carácter general la desaparición del estudio del derecho romano en las universidades, al ser considerado necesario para conocer la evolución del derecho y paradigmático respecto de cualquier ordenamiento de carácter abstracto basado en la propiedad privada y el intercambio de mercancías. Por otro lado, una parte sustancial de la terminología jurídica de base romana, así como determinadas instituciones, principios y normas jurídicas, se mantuvieron en la legislación del socialismo de Estado. Derecho comunitario europeo. Un ilustre mercantilista alemán, Ulmer, en el discurso de investidura como doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Madrid en 1993 nos decía: Savigny y Thibault proponen la reelaboración jurídica del concepto y sistema del derecho romano como fuente objetiva del derecho. Su propuesta sigue siendo de interés a pesar de las diferencias entre la Alemania de 1915 y la Europa de 1993. El derecho romano está llamado a cumplir un papel importante en la previsible codificación del derecho privado europeo y contribuir con no pocas aportaciones a la más lejana e incierta codificación del derecho público. A su consideración y veneración histórica se refieren las palabras de Bobbio: el derecho romano ha desempeñado en el campo de la ciencia del derecho el mismo papel que el órgano aristotélico en la lógica y los elementos de Euclides en la geometría, es decir, ha sido elevado a un momento ideal del derecho histórico,
y ha adquirido valor paradigmático. Durante siglos se ha creído que el derecho romano era no ya un derecho histórico, acaso el más perfecto y más rico entre los derechos históricos, sino el derecho por excelencia, así como se sostuvo que la lógica aristotélica era la lógica y la geometría euclidiana la geometría. A la universalidad, versatilidad de los textos jurídicos romanos se refieren estas palabras de Orestano, a cuya obra en esta cita final quiero rendir homenaje. Padres de la Iglesia y pontífices, canonistas y teólogos, emperadores y príncipes, hombres de gobierno y reformadores, pensadores y hombres de acción, teóricos de la política o de la economía, hombres de distintas letras y doctrinarios de toda tendencia, de todo país, de toda religión, de toda época, se han acercado infinitas veces a los textos del Corpus Juris para los fines más heterogéneos. Bajo este aspecto, el Corpus Juris se presenta como una mina inagotable, diría casi como un pozo de los milagros, del que todo ha sido sacado y del que todo se puede sacar todavía. Lo blanco y lo negro, el rojo y la turquesa, el legitimismo y la democracia, el individuo y la sociedad, los principios eternos, la relatividad de las instituciones, los esquemas conceptuales, los factores espirituales, la dialéctica materialista, el normativismo estatalista, el derecho de los particulares, la rigidez del formalismo más exagerado y la libre autonomía de la voluntad. Y quiero concluir con ello mi intervención afirmando lo siguiente: espero ser un digno merecedor en el futuro del doctorado que tan generosamente me habéis otorgado. Quiero por ello terminarlo mi intervención con un recuerdo y agradecimiento emocional a mis padres, a mi familia y a mi maestro, que tanto me han ayudado en mi carrera universitaria, al profesor Arnott Kirisca, y a quienes soy hijo, hermano, primer discípulo de mi escuela, me han acompañado desde España en este acto académico y, por supuesto, al excelentísimo señor rector de mi Universidad de Plovdiv y a todos ustedes. Muchas gracias. Да ни е честит новият доктор honoris causa на Пловдивския университет. Закриваме заседанието и в неформалната част всеки може да поздрави нашия доктор honoris causa. Първо и времето го поздравява. Виждате как се усмихна. Поздравявам с празника. Por tener como doctor honoris causa al excelentísimo profesor Antonio Fernández Beltrán. Es el momento también de acercarnos a él para felicitarle. A propósito, el tiempo también le está felicitando. Fíjense que el sol está brillando en la calle.
No hace nada. Por añadir algo más humorístico a esta total informal. La mía. La mía. Yo pienso que la Es una de las figuras pintorescas de todo el mundo le conoce. Es un coleccionista de